I oni kroz to navijanje, kroz tu galamu, viku, oni podižu sebi adrenalin i podižu adrenalin svoje ekipe. Jer adrenalin je mnogo bitan. Ja opisujem kako adrenalin reaguje na mene kao vojnika, specijalca. Ja sam završio Vojnu akademiju smjer specijalne jedinice i sve vrijeme službovanja bio u specijalnim jedinicama. Sve vrijeme bio sa tim momcima, specijalcima koji su puni adrenalina, koji su željeni izazova. Ja sam morao njima da pariram po svemu tome da bi ja bio njihov, da bi me poštovali, da bi me cijenili, da bi bespogovorno izvršavali moja naređenja i hvala Bogu, ja se ponosim s tim i ponosim se što i dan danas me cijeni. Zato mi je jasno što zovu Vukovi. Jer to je ista hijerarhija i kod Vukova. Ja sam malo pre postavio jedno pitanje vama, pukovniče, ali to je, evo da niste dobili komandu povlačenja. Kad ste rekli, mi bi im rekli dobar dan. Koliko njih bi čulo to od NATO vojnika? Pa u prvom ešalonu su uglavnom bili vojnici takozvane terorističke vojske OVK. Ali instruktori su bili na nivou osnovnih jedinica vodova, četa, pa i delovi jedinica koji su ih, ja ću reći, motivisali, odnosno primoravali da izvršavaju te borbene zadatke. Ali je odmah iza prvog ešalona nalazili su se NATO vojnici. Rezerva je, recimo, bila u Tropovi 6000 NATO vojnika sa normalno i materijalnim sredstvima, eskadrilom helikoptera, Apača, bataljonom oklopno mehanizovanim, divizionom raketnih bacača, višecevnih raketnih bacača. Tako da bi oni imali određene, da ne kažem, posledice ili morali bi da učestvuju u tim borbenim dejstvima.